Ogu yeitwa Dennis arinitwe kandi yakorese mbundu eyo mwisheruka rogu okumwita. Cyabaho musigazi akinya ya separatinga n'umukazi we abwo nshonga yabishe umukazi abe akuzakuzira wari kusenga ki yamusigazi umukazi kuyamugambire umusigazi tiyabasa kuburikiza bwe nuko kumuri kubimanya musigazi yagumana postinga abisha byayina kishampa ikaba university gumana ka postinga WhatsApp umukazi amugambira twonka tekena necho musigazi ati ngeno nawe gumana mubuzabuza umukazi kuyaheza yajyango twahukane turugombyara love musigazi yacishiriza nawo kwikiriza kujashi kwahukana nawo. What has happened here today is that a civilian who has been married to a police woman, he killed the police woman, and of which was not good. Elimate omugambirizi wa polisi omukyanga kya Kigezi najango kuchondoza kwatandikire kurebe cyarugaho kushesheshaga moko. Omukazi atwire mundu se 12 yazaha muri mu gwikiro wanyuma mukasheshe yakera yarugayo abirari abarukumura habyamire omushija we nuho yiziro gumukunzi we yija aho bagiro butakanye omukavu yako omushe ayirukire yamuhunga chongo go mushija yarugayo yamusindira amasasi yamutereri umugongo ne no mu ibega abiri teto kumanya obabarwanire mundu munda akabana nawo kubutara ninga yenzere kwetera nawe yiheho chonga nawe yetirisa si umunyenda wa mwasumuto cyabire kintu kibi kauko ababino mwana warukukiro umwaka gumwe nababagiziro butakanya bwona akabira atakakoze mundu kugira ngo yita nyina wo mwana. Matehona nagira ngo guno murundu gwo kubanza ekikorwa nk'ekyo kubaho omucyange kya Kigezi. Hatwaza korra makoraga ombirwa mugenzi gw'abagwatwara hirwaro lya Kabale Regional Referral Hospital okucheberwa gasha kwa Job na amanya omuri Kabale.